الله أكبر الله أكبر. إلا نوحي إليه أنه شعوري بني كل ما الله أكبر الله أكبر. تماشاوان هجا دم باش جی برنامه باوریه هیوی دارم که اون باش بن خوش که براین عزیز جارده ام و به برنامه باوریه ام ایرو 45 دقیقه ام به هفدو رابن به میوان خواه و به مجارکی نو نها وک ام دزانن اول او باوری جبون آرامی و بختواری جواکان یعنی دمین که جواک دا آلی آرامی دا آلی آشتی دا آلی احتاق دا لوازی چه بیا خود تعالی بریکا وحی و به قاصدیه پیغمبره اول ریکریه جی انسانان را جی جواکان را جبونا کپی آرامی خواه آشتی خوشه که او جیانه کدنا بختواری دا ببینه لی مخابن ام هری داوی اولا اسلامی وک علامه اسلامی تجاری ام بختوار نبون ما بختواری ندی یعنی 1500 ساله او هری داوی جی ام بیجن 20 سال داوی دا جی شر و پفچون دناو علامه اسلامی دا روجلات ناوی ناقده هر روش دجوارتر دبه هر روش خرابتر دبه هر روش جواک بندستی و به آرامی زیدتر دبینه اما جی سیده خو پرس بکن گلو که او کافیه چیه یعنی آرمانجا وحی آرمانجا اولا آرامی جواکایه آشتیا جواکایه بختواری جواکایه لیم علامه اسلامی چما نه دا آلی آرامی دا نه آشتی دا نه ام بیویجن بختواری دا ام نابین گلو سدمی وی چنه سدمی کش جواکی نه چنه ای کش دروی جواکی نه چنه میوانی ما سیده ملا آیت الله آشتیه سیده من اون بخیراتن خودت علا خیر و خوشیه بکه پارام توا خیر و خوشیه بما و تماشاوان توا بده انشاءالله خودش و راضی به خودی خیر واجی مزین که و دما خو فقطان و گلک ره هاتن سیده من امزیده جی دما خو درباس نکن یعنی وک مدفکرنی دا جانی زمان راستی جی آرمانجا اول و باوریان و راستیا خدا جی ابی که اول و باوریا لگور واتا مویا معنوی بجی جی یعنی بختوار جی دبی موی ببه و دنوا خدا جی دنوا جواک دا جی آرامی جی هبه آشتی جی هبه لی راستی جی امنسی اول سماوی دنیرن جواکی گریدای به تایبت یعنی وان اول سماوی و گریدای نه ایشو علمی پر مزن دوان اردگاریا دا خاطی جیان کرن و آنا جی دنوا علم اسلامی دا زیدت جیان کرن بله تشتكي طبيعي هيا دبيجين بزوره ناي داين يعني از نكارم بزوره تشتكي تبد ما قبول كرن اما از كارم بزورش تبستينم يعني ستاندنا بزوره چه دبي اما قبول کرنا بزوره چه نابه يعني سدما گو بختواری وقت آنی زمان چما چه نابه بک یک کلمه امیدی برفرر سر بسکرن يعني او کسی قد بيجن ام مسلمان و ام مؤمن ببخشن حقيق وحلال كن يعني ارمان جو هدف ام قصدا من كتلك كن جماعتك كن كسايتك بتفاي اد بيجم يعني دبي علامات باران بانا علامات مرن تانا يعني روشا ما فيتشتي متني قبله يعني ما ايمان بخدا نانيا يعني او خدای عالمه وک قرآن همه د آیت پیروز سر بسکرین جمره امور شیاندنا امور بختواری شیاندنا و ریو ریباز شانی مدانا وقت جی آنی زمان پیغمبر و قاصد و وحی شیاندیا ما ایمان بوی په وی خدای نانیا و یا خود معرف کاره و ها بجی وک گوی خدا تخوازه ما ایمان نانیا
يعني خدا چاوا إيمانج متخوازي أما ما إيمانك چاوا آنيا يعني مثلا إما خدا تعالى بحديثك بيروز ولو بكرتاي أزبيجم خدا تعالى بلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كسك جو إيمان ناين حتى كي تشتي جوج خورة دخوازي جبراي خورة جنا خوازي يعني دفردا مقصد جبراتية براتيا إنسانية يعني نقو براتيا مسلمان تتنه يعني چونکی انسان تمام برای هفن وکه گوامد آیت هذا جبین زمان پیمان خدا گازی خدا پیشیش هر کسی ره يعني دفر دجی دوی حدیثات پیروز دجی د از گلک جارت برنامه دجی د اخ گفتگو دجی د اخفتنا دجی استین ما زمان د جیانات دنیای دا ما فی باورمندی و این باورمندی جهب نکی منزیده ترین جبو حديث ده جد بجي ما يحب لنفسه تشتي جوج نفسها خورا تخوازن دجيانه ده جباشيه جبيروزيه يعني دفردا فرقا باورمندي نه باورمندي نينه يعني ما في جيانه جهر كسر وكهه يعني في مناسبته يعني كا ما براستي گو ام ایرو انالیزه که بکن جواکا اسلام دیروکا اسلام تاریخا مسلمانا دیروکا مسلمانا امی چقا و راستیه ببینن يعني مثلا ايرو ام بيجن تشتكي بسيط يعني هم اولو بكرتاي يعني اف كومرا جمهوريه ما كرد وتركاب هفرا فاكر ينورها بله ام ايرو وكهفن مخابن ايكا ايمان كودما هم بتشتكي كرت يعني نحو جمتك من التفصيلات وي جبوي اوي از دوبارتك خدا امور بختواري بحم شكلي بحم أواي جمر شياننا فقط بس ما أو إيمان بوي خدا إنانيا د براتيكا خدا د جيانا خدا ما إيمان بينانيا لو را وقت يقول ما إيمان بياني بانا أما يجي بختوار ببونا يعني صدمه وينا بيك بيوي جاردي از دوباره بكم صدمه إن بختواريا عالم إنسانيته اگو دبیجن ما ایمان آنیه د ایمان آنینا خود نه راستن نه درستن سيدا وندبين لجور امر ونهي خده يعني ما ايمان نانيا ما لجور خواه وك خواه الگورا برجواندی خواه حساب بچوچک بل انجام ويجي يعني او تشتكو بيت خواستن بأولي ام بگيجني كي ام ناگيجن و آرمانجا بله مرف كارا واجي بيجي سيدا يعني آرمانج دا أولي دا تشتكيلو تيكرن آرمانجن ان آراجن يعني جي آرمانجا و آراجي هاتنا گوهرتن مروسا ببيجي از دبيجم آرمانج شخو نهت يفهم كرن يعني ده نفشي أولي ده نفشي أولي نفشي بيخمبر رحمة خدي الله بخدا تعالى ما بدي خاطري وانا وصحابي وينا نفشي أولي وانا أرمانج فهم كريا دين القراوي أرمانج خباطنا يعني بيشتي نفشي أولي درباس بو شو أرمانج هاتا قهرتن يعني از قلق جارتين مزمان أو ديني قوشبو باراستوانيا مظلومة بي مثلا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده حدیثات پیروز ده فکری ده بجه جکولار ده بجه ده ایمان بینن ونه آزاد بن ده ایمان بینن ونه آزاد بن مرب چیز بیده فهمت که معنا وینا صدام نبوت شاندنا نبوت پیغمبرتی وحی قرآن جبو چیا جبو آزادی بونا انسانا يعني اپکی کامل العالم اسلام بنرن ریو ری باز و شرط و او آزادی چخواهن يعني هر کس کی تخوازه یکانه به تخوازه جماعت به تخوازه دولت به تخوازه چی به هر کس کی لگور هیزا خوا قوتا خوا حکمداری ای خوا کمتر ای خوا ضعیفتر که يعني جبوی آوای نفشه اولی گم آنی زمان ارمانجا اسامه فهم کرنا و پیک آنینا اما جیو وردتر هنکا شخوا ارمانج فهم نکریا و هنکا جی ارمانج کرنا أراج خورا يعني از دوباره دكم از فكرت بجيم او دينيغو خدا عز وجل بواسطة جبرائيل عليه الصلاة والسلام جي محمد عليه الصلاة والسلام را جبو آزاد کرنا جواكي و جبو بختواريا جواكي شيان ايرو هاتيا گوهراندن جديلا جواكي و ككتيا دا هنك يعني امچلو بيجن
اوتوریته هیس کتنه دوسا وانا دا کتنه دوسا جواکی دا یعنی ایرو دین د تمام عالم اسلامی دا بویا بختواریا هنک خودی هیزا ام بیجن لجمهوریتا ترکی گوم بیجن هنک خودی هیزانا دین بویا بختواریا وانا ام بیجن دولتا سوری هنک هیزانا دین لوی دجی بویا بختواریا وانا ام بیجن دورما گو سرناوی اسلامی هاتیه کرن دولتا ایران و نشخوفا قاشو گود بیا مسلمانن لورجی دین جبو بختواریا هنک هیزا یعنی او دینه گوش بو بختواریا جواک تفایی بو ایرو بویا آمور بختواریا هنک خودی کسی خدا نه هیس سيدا معروف كراوا بجاه يعني حمي اولا هري داويش بوي ما مسلمانا بله يعني چونكي ام دبين اولا داويش بوي ما مسلمانا بله. باوريا ما اوه اولا اسلامي وك چككا هري بهيز بوكو بندست بكس خبي بپاريزن لهم بله. برم ببيجن هر جره خرابیه لید نوا دمه دا پشتی پیغمبر علیه الصلاة و سلام و شوم دا هیدی و چکه هانه کو خدا تعالی برکا پیغمبره دین اسلام برکا حضرت محمد علیه الصلاة و سلام کجبونا تبلیغ کرد جواک کاروه خوبه بپاریزه خرابیه لید نوا دم بیجن دمین کرتا زور دستا دستلا دارا و چکی جدستی وان گرد جدستی جواکی کرد کر آموره کی کو سردستی خو بردوام کسر جواکی بله از بنی بله راسته یعنی تعریفه که خشکه یعنی تام تا کم گوت تا زیده نگوت یعنی بله بوناوی سیدا یعنی اجبونا وینا دیسا پیوه که جولو جواکی هیا دبی جکود خرابویه جوید آوانه به نای وگراندن یعنی ج ایمان خرابویه دبی انسان مسلمان لایمان وگرن ایمانک راست ایمانک درست گو عمل بکن لورا وقتی گو خود تعالی نمجارا ما تبکیونه که پیوه بخورتینه یعنی اللهم صل على محمد ولا تلبسوا ایمانهم بالباطل آیت هد به ایمان اوه خلاص بین گو ایمان آنی نه اما ایمانا خوب ظلمه نه حرماننا ایمانا خوب حقسیه نه حرماننا ایمانا خوب باطلی نه حرماننا یعنی ایرو چارا وینا دوی وگره چی دید ایمانا که پاکش ایمانا که گو نه هتی حرمانده شد عمل دا شیمبر او چیه یعنی او ایمانا کو اشته دا عمل دا حرماندن دا عمل دا یعنی شیمبر کمر بنیره اولا في عمله هنيك عمل ايمانك زلاله نشيليه از بني او عمل د روايته كي دبي انسان كي ولو روايته دبي انسان كي قال كي گناه كربون چو جام خليفه ازنا خوازم برنامه دو درج بي گو والله ما ابقى گناه كرنا ما توبه جمره هيا قلت ريا خندي تن ور حاصلي وشان جم رسول الله عليه الصلاه والسلام قول هذا جم پیغمبر عليه الصلاه والسلام قول يا رسول خدا اب خدا مقال گناه كرنا گناه مقال لك مظنون وزحف وفلان ما توبه جمره هيا رسول الله عليه الصلاه والسلام جيره گو بشرطك جامع دانا حمود شتي خوري حاضر بو جيره شرطك هاتا گوتن پیشینن قبول کر گو يا رسول الله ما او شرطه تچوي از قبول يتركي گو از بما بخشاندن يعني گوتش ایرو پی و دروانا کی بكرمانجيا ما طوريكي ميرك دازي تركالو ابقى تشتيق مكرن جمره مانو از نما قلنا ضرباتكم ما بيتشخوم يعني جينا رحت يعني دبيجن هاتا مالي بري بلانا كخدا بن هرنا دزي وي حوالي خو هرنا دزي بلانا خو چكر بن ايشا ام بيجن هرنا فلان دوري دزي بو وقت دوران وي شوي حوالي هات الدريدان دهاي رابم هرن كرم کا خودي ازيبم يالنز استنگي كيا چي استنگي تا گو مج پیغمبر رسول دایم گوتی از نما دروات کم اجا امبره ده هر هنک راستا ما بین به ماونه چنکو از بیجم ولام چنه دزی ادبی گفت مات عفوا ببخش مات پسیکوپاتی مانیاقی ما چید بیولو ایگ بی ولام سوز دایا ان کارم سوز خو بقول بیم دبیوا حواله دز دفجه بردا دفجه حوالتی بردان يعني ور حاصل بفي شكل اما بیجن هنک حواله دی هاتن گوم هرن فلان تشتی دی سعانی تشت جواره گوت اجا جمرجي عيني افتشت راستي
وقتی گو ام براستی ایمان بینن يعني مسألة وشارة سر يعني أما حتى جو براستي إيمان نوي آنين مسألة شارة سر نابي وتفليها يعني ودفردا جي مسألة آياتك بيروز ده جالك آيات هنا أما دفردا أزي يعني آياتك ببال بختواريا آبوري يعني مسألة دنياوي يعني تديد أنا وقت قد به بختواري جنال ده أغلب جواكا مع علماء إسلامي سر بختواري آخرت تنت سكنه نا أفجي نراستا يعني خدا بتشاوا أم دخوازن زاروك ما دنيا ده بختوار بن بحساب بقتريون جار بهتر خودت على تخوازي قو تمام بندئوي بختوار بن يعني جبوي أوي مثلا وهاد بيجي خدا عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سورة جاسية آيات 16 يعني جبوغو بنده خدا عبد خدا بختوار ببینو خدا عز وجل تمام کائناتی آفراندیا و انسانی را مسخر کریا يعني دفردج انساني را مسخر کریا دفرد مسألة سر انساني يعني اجد داوية آيات بجد بأن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون دفرد عبرات و اوت بتركي قد بجن و باشي جوا انساني قو لسر مسألة بفكرن عقل بقرن يعني ایجا وقتی گو ام فکر نکن ام عقل نکرن ام ویجا اف دینه گوش بو بختواریا دین و دنیا و آخرت هاتی امرابن ویجا بوی دینی تحكم السر هفدو بكنو ام حقسية السر هفدو بكنو ام تعذيب بكنو ام في نعمته جوا نعمته عبرت نقر ما يعني سوجي كي يعني سوجي ما سوجي انسانه يعني بفي شكلي يعني دوي ام زانبن دچار خاله دا از کارمولو بکرتای بین مزمان یک دا خوازیا خود بختواریا بنده ای خویا يعني خدا خوازه بنده ایوی عبد ایوی کی به زمانه ایوی چی به باوریا ایوی چی به اوآوا ایوی چی به گو بختوار به اشتجبو گو بختوار به خود تعالی پیغمبر وحشیان يعني معناه وینا هدف ارماج مقصد بختوار کرنا بنده ای خویا وکا گو مگوتی چاوا ام خوازن زاروکه ما بختوار بین ستريك نكفي تلياوا خدا عز وجل جي حاشا ناخوازي بتو شكلي بتاواي قو عبدوي أستنجي ببيني يك اججبو فيناجي وكا قمد آيات دا خوان معاني زمان خدت على حمو آموري بختواري أفراندنا دكا اينات دا فيكي دار آجال فلان أفانا حمو أفراندنا جبو إنسان بختوار ببياني اجا وقت إنسان مثلا آگر تکاره پی خو گرم جی که و تکاره پی دنیا جی بشوته نی ای خود تعالی عز وجل آگر جبو گو مرف خو پی گرم کن چه کریا ارمان جا آگر هدفا آگر جبو گرم کرنه یعنی ای وقتی ترابی دنیا بشوته نی تو چوله بشوته نی ما سوجه که سوجه مرف و سوجه مرفی گو غلطیت کی یعنی ایجا اگر ایرو عالما دنیای نبختوار به علامات دنیا نه بختوار به از دبیجم سر ناوی خو قناعتا میں سنجه گو مسلمان نو که اسلامینا يعني اگر کی مسلمان اسلام تمثيل کربانه او کسی گود به مؤمن ایمان خو جی درونشت بانوی باندور سر وا کسی دیجی کربانه يعني و تمام انسانیت بختوار ببانه يعني آدن اجبو پشتی گو خدا عز وجل اجبو بختواریا انسان تمام امور آفراندیا ایجا و خدا زیده طاقتا کسی بر پرسیاریز جی ندایده يعني مثلا آنها تدید انشاط عش دکن عشه و درنگ دمینه و عجله دکنو مثلا بدلاوی ام بیجن ده ساعته که ده ام بیجن چار کیس چیمنتو ام بیجن و خرچ کن و دیوار چکن 100 پرکتی دینن مجبور بون ها عجلت کن 200 دینن 500 دینن جدلا 4 کیسا و 10 کیسا مجبور خلاص کن لو تدید ام دبی قباله شغل قباله يعني خدت على حياة ام مجبوري قبالتي يجي نكرني قلت شي قلت فاتقوا الله ما استطعتم يعني القايق ونكارن اطاعتا خدا بكن يعني بامر خدا بيك بينين يعني وقت يقول ام هركس كي او انسان يقول بام من ام باورمندن براستي ام وقو خدا قوتي ام برپرساريا خو بيك بينن
و انسانیت بختوار ببه يعني و آدن اجا ام واجی بخیره خو ویجی خلاص بکن و آدن جی خدا طرفدار حوالبند حوال راحتیه نه زورداریه مثلا ایرو افجی غلطیه که مزن جواکا علما اسلامی ده هیا سانکی چقا زور و زحمتیه بکشین هاو قاسی خیره و مزن نه بو اریا yani زور و زحمتی وقتی گو مصیبت بسرت دوره او تشتکی دیا وقتی ویجا تی جواکه راحتی هبه بره و بده زورداری او تشتکی دیه دورت دویده هم جف بقتین yani خدا طرفداره وك قد آياتا بيروز دت بيجي يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا سورة النساء آياتا بستو شاشا خدا عز وجل أتخوازي قو باري وسفق ببي يعني وقت قو أزد بيجيم بلا نوي غلط فهم كرن قو أزد تشدينم جارنانك بسيدات تشدينه نا نوليها نشداندنا يعني راستي نشداندنا دويت راست بي يعني وك مثلا قو ما قو پیغمبر قو شرطك يعني گرك دروانك يا امجي گرك يعني ايغو ايمان تاني جارنا دورنا دولو صحبت نشيد من ادبك ودوي امش تشتكي دست بكن ام بين سلام مساله راستي امش خدا دست بكن بير باوريات اب خدا هي نينا يعني آمده يعني نعيبه نشرمه اراده خد تعالى اراده خير وجنه وك هفدا انساني يعني باراده خيري الجم خدا چيا اراده گناه جي اوه ذاتا وقتی گو اراده خیر گناه نبه ارمان جا جنت و جهنم نامینه و هنک انسان اراده خو پیک بین خرابیه دوی جهنم مستحق بکن و هنک انسان جوه اراده خود قنجیه ده پیک بین جنت مستحق بکن يعني خدا عز وجل جنب خو کسی حسابي هات ناشين جنت و حسابي هات ناشين جهنم کی جنت حق بکه از وقتی مالابو من الجامعه قلت مدقو اورتا جنت جيل بندامه و اورتا جهنم جيل بندامه ام لايقي كي جنبن خد تعالى وما قندر ويدرك يعني بفي مناسبته يعني خدا نه طرفدار زحمتيه يعني زورداريه يعني طرفدار راحتيه يعني برحتي سهالات يعني وك قلت حديث جيت قلت يعني مثلا جواكي بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا يعني انسان كيف خوش بكن ببخشين دلشا بكن قش بكن وحزنكن محزونكن ورحت بكن زور بكن يعني جبوغو انسان بختوار ببن خدا حموتش آنية بوري مريش كجمرا اما امر پي ناچن اي وقت امر پي ناچن يعني بختواري جي نممكنه چنابه يعني سيدي من يعني خدا تعالى انسان دانیه ناونده و لگورا جبوی کو انسان دناوا وسا جیانه که ام ببیجن خوش بیجی همی درفت ام بیجن دایه بله و ریجی نشان دایه بله باشه ایرو و نوا خفتنی خدا گو yani insan işte daha ziyadeti jibon ahiret edibey emreki Xudê heye deb ji vê dünyayê berdin yani dibiya her tişîl li hêvî axiretê bêrin carna dibin ya em ê roja axiretê me hesab bipirsin Xwedê dibê li roja axiretê bêrin ya Xwedê dibê tu karî emrê ku hesab pirskirina îro ê du diya sêda yani armanca olê ji bona rizgarkirina jiyana dunyewî ye yan ji bona bi destxistina jiyana axrewî ye jiyana axrewî em bêjin xelatike ji bo ku tu vê dunyayê da em bibêjin yani emr û nehyê olê bicî bînî yan jî armanca ye yani li mêj dike dibe işte weka ku dibe ez li mêj bikim bira Xwedê cennetê bide min işte ez rojî bigirim bira Xwedê cennetê bide min ez zekatê bidim bira Xwedê cennetê bide min eger armanc tenê cennet be wî şexî faydeka vî em bibêjin emel û rîtuel û fêmkirina olê di dünyayê da çê dibe سیدا ام تدید پرتوکا دا وها در باست به عبادت به چند مقصدات تکرین یک جش ترسا خدا و یک ج راضی بونا خدا و یک جش بو چونا جنته
ولو يعني جامرة ورنویسان دی يعني جا او عبادتا مقبول راضی بونا خدایا وقتی گوتا خدا راضی کر دنیای بکریاری خوا دنیایی ببریاری خوا دنیایی تل دنیای خدا راضی کر خو ذاتن اوتوماتیک مته هر جنته يعني راضی بونا خدا تد به جنته نه روجی بخوتت به جنته يعني وقتی گو روجیاتا و المیجاتا و ذکر و عبادتتا و طاعتتا راضی بونا خدا بخور نوینن بوشه يعني قيمة جيرانينا يعني نمجرامه قال لك آياتي بيروزانا مرف كاري مجارة كل سر تشيكي يعني قال لك آياتي دي هنا قيمة جوارانينا خدا عز وجل نمحتاج عبادة يعني عبادة سمبوليك جو أم دكين يعني أما خدا تعالى وكقود آيات هذا تقول ما بهذه امتحانك يعني أما مرحمة الهفدو بكن خداوي مرحمة المبكي يعني چونا جنتي گریدای برازیبونا خدا ویا رازیبونا خدا وجی گریدای بچی ویا ببر خدانا آزادیا انسانا ویا مرحمتا انسانا ویا وکهویا انسانا ویا يعني به وگریدای يعني به وگریدای يعني کسک بس بروجيا خوا كسك بس بالميجا خوا كسك بس بحجة خوا كسك بس بزكاة خوا خدي راضي ناكي نممكن يعني بواتن راضي بون چه نابي بلكي اوانا چنا تديت دبي ام دبيجن دبي قوتي سفره مثلا تيج فيدي هري اسطنبولي دبي اوكا تهب يعني وكاقو هات بيرام ازيبيج مختيقو ام زاروك بنا منه تشونا فقيتية رحمة خدي مريا حاضر عليه بي سيدا كيم ولو هنگي نودگو امريكا چه سر هايوي اجا دگو كي باور بكي گو امريكا چه سر هايوي كافر دبي يعني اجا آيات يعني تفسيرها صاويج مرد خون زاروك بم معنى تكر يعني سيدا ايمه ده آيات دبي يا أيها الذين آمنوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أقرون بقازن هرنا آسمانا هرن أما إلا درفت نبن ونكارن هرن اجا دوی شرطه گو او تفسیر هاتیان ویساندین برین هاب 1000 سالی 800 سالی تکنولوژی تنبو درفت چه بو کرامت بو يعني اجا مثلا عالما اسامي كتخوده وعالما نا اسامي لسر درفتا قرا كشف كر شو سر هاي يعني دليل غيش كرامته دليل اني يعني اجا هنا عالمه ما دغو كي به تشتبه وجريد دان كي به فلا كرامته وهنا كافر بن كروك نقول كرامته مسيحيه هنا نه مثلا كرامته درفت شكرن شورا امكان شكرن سبب شكرن صدم شكرن يعني وسيله ان يعني اجب في مناسبته وسيله چونا جنته گریدایا برازیبونا خدای ویا رازیبونا خدای جی گریدایا بچه به قنجیا گوتش جواکا خورد که تدید بینانی بنینا ما چه من تاثیر بینا يعني اشخور الدخوم اشخور فدكم اشخور الخودكم از كيف اخذكم ازوقا خو او انا جمري وزوقي ولا زت بينم يعني سيد كان بردا بس كبنا بري بله يعني ارمانج دبي رازي بونا خدي به بله اي باش سيدا لتركيا بله دبستان و بونه بله وبمليونان زاروك جوان كاش خورد دشن دبستانا جي دبستانا سرتاي حتى ام بيجن ابا زانينجه بله ودنبا وان مليونان دا جي مليونان زاروكي كرداجي هنا بله لي مخابن زماني واقدخه بله ولهمبر ويا بيدنگي خدي دركتن تنبه بله وشوا خدي يعني رازيبونا خدي في عملي داي مر شوا ببينه يعني مثلا ميناكي تخازم بيجي بله نه تام يعني زمانه ميناكي تام برجديه وقت زمانه خودش وقت خودش يعني بله ام پیشی بلرن خدا عز وجل چکریا چت بيجي يعني دفرد خدا چت بيجي خدا بيجي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ما قاصد جملته بنده خورا نشان دي الا بزمانوي يعني دي ديروكا دنيا ده چ قوم هاتنا چ ملت هاتنا چ گلك هاتنا خدا تعالى عز وجل بزمانه وانا جوار وحشيان ديا يعني مثلا وحيا داوية وكقو ام بجن عربية عرب راتيا خدا تعالى بيخبرك كي بزمانه عربي وقرآنك بزمانه عربي جوار الشيان دي يعني معناه فينا تشيا
معنا ونا تدید به مفتن نه آدری به دری و نابه یعنی فطره که مروی هیا انسانی هیا یعنی مثلا یعنی مروف انسان فطرت کوی هیا او فطرتاوی چیه زمان دایکاویه yani geleneke wîne kevneşopiye wîne ev fitreta wî ye yani ev vê fitreta xwe geş dibe yani ji bo wî awayî ji bo ku Xweda Ezze ve Celle vê fitretê zanê dibe min her milletekî bi zimanê wa pêxember ji wa reşiyan din wa mecbûrî zimanekî dîtirê nake yani weke ku me ayeta de jî anî ziman me got Xwedê Teala ji bo rehetiyê dixwaze ku rehet bibe binare ji me re rehet kiriye yani ama em ji hev re zehmet dikin zor dikin giran dikin û em qedexe dikin û em dibêjin em jî musulmanin ê ma wextê ku gelek cara min camiyê de wextê ez mala bûm min digot wallahî billahî tillahî eger Ebu Cehel qîma xwe musulmantiya Xweda musulmantiya îro ji Ebu Cehel qebûl kirbane wê Ebu Cehel berî her kesî musulman bibane ez ê musulman jî bûm ama ez ê zalim bibim yani ez ê musulman bûm û ez ê bêwîjdan bim yani ez ê Sofî hecî mala bim ama ez ê bêaxlaq bim yani çê nabe ne were yani yani evana ne mesela musulmantiye sêda yani evana tê hesabê wa hêza wa heye weke xwe dikin yani yani naxwe wextê ku însanekî yani ez karim ana deh heb ayeta bînim sed hedîsî bînim yani tiştekî vê meselê û musulmantiye bi hev re nîne yani û ew însanê ku vî tiştî dikin yani bi zorê dibe yani nîvê sêyeka Qur'anê li ser münafıqat sekine behsa münafıqat ke ma ew münafıq kîna hevalê min û te ne ew însanê got nava vê civaka me de ew însanê got nel gora İslamê weket serî de jî min got çareserî got em li îmana durust vegerin yani ew ê gul rastiyê navegirin ew ê gul durustiyê navegirin yani naxwe mesele îro yani em bêjin yani herema got Kurd lêna perwerde bi zimanê Kurdî bêkirin wê çi qewmê qe û li dewletê dunyayê mîneke wê jî hene li herema got Laz em bêjin zêde ne perwerde bi zimanê Lazî werê kirin temam bila em bêjin çi ye peymanê navdewletî bi zimanê Tirkî bin ê fermî bi zimanê Tirkî bin yani ewana deyne deraha îro wextê got perwerde her heremekî li gora zimanê wê bê ma wê çawa çêbe yani işte mesele min gotiya serî de Xweda Ezze ve Celle ji bo ku bendeê wî ebdê wî bextewar bin hemû tiştiyan diya ama wextê ku hêce bende ebdê wî wek Xwedê nekin û pey Xwedê nemeşin em karin çi bikin yani yani nerastî ji însana ya haşa nerastî ne got ji wehyê yani min gotiya Xweda ji bo çi wehî şiyandiya ji bo ku însan bi hev kêfxweş bibin bextxweş bibin bextewar bibin yani ê hinek însan mesela me gotiya wê qenciyê bikin bibine ehlê cennetê wê hinek însan xerabiyê bikin bibine ehlê cehennemê yani îro çi însanê got zulmê dike çi însanê got heqziyê dike pêşî wê zulma xwe pêşî wê heqziya xwe helal dike bi hinceteke bi bihane ne bi tişna wê helal dike dawiyê dike yani ne got heme rast û rê yani dibe wala ez ê qîma xwe bi zulmê hênim ez ê zulmê kim na ji xwe re navekî li wê zulmê têne kirasekî lê dike mesele îro di vî welatê got em didijin de ez vekirî dibêjim yani ne mesela ew ê yani însanekî got kurdewar bijê bê arkadaş heval ez Kurdim Xwedê Teala ez Kurdişan me ez Kurdişan me dunyayê dixwazim Kurdî bijim te dît kete bin taqîbê û carekê ha bi terorê û terorîzmê noktekê de xev kil pêşa wî hate vedan yani yani evêna ev tiştekî eyan ev ne tiştekî diziye ev ne tiştekî ew ye yani bêkarîbûn e yani Sêda pişaftinî yani asimilasyon dînê İslamê de jî yani em hatin ya bele sûce an ne sûce yani bijin îro bi milyona zarokê Kurda ne bi dilê xwe ne bi riza xwe ne însan bi riza xwe dikare here zimanekî dijî perwerdî bîne ev ne problem e lê ne bi destê xwe ne bi riza xwe bi darê zorê bi zimanekî biyanî dibe perwerde bibînî têvê perwerde jî bi vî zimanê biyanî bibînî ev ne sûce li gora dînê me li gora dînê İslamê emrûneyê Xwedê û çawa dibe em bibêjin bi milyonan jî Müslüman jî ya
بێدەنگ دەبینە ڕەوا دەبینێ يعني بێدەنگی بێ ئەوی ji tirsaya ji tirsa got li qay got ji însana ditirsin hesabê xweda nakin yani li qay got hesabê dunyayê dikin pîlan û projeyê dunyayê deynin pîlan û projeyê axiretê çê nakin yani weke got îro mesela îro yani efwen bibexşin yani weke got ez îro qebehetekê bikim ez zanim wê esker were êvarî min bigire yani wextî qebehetekê bikim uzrekî bikim ez zanim yani li qay vê tirsê got ez xwedê jî tirsa bana ez bêdeng nedimam yani بچلو تدید yani dest bi dest dibêjin yani îro herkes zanê wextê got sûcekî qebehetekî li qarşê zagona anayasa dewletê bike êvarê esker devê deriya ji wê tirsê nake hesabê xwe digire di jiyana xwe de rojana da xelet newê fehm kir negom dê bila însan sûc bikin yani na min ne taraftarê wê ne yani ez her car dibêjim yani merev çi tiştî yani تبلیغ به مسلمانتی به دینداری به سیاست به چه تشته هبه مرف دو وضعاوی دبکه دو وضعاوی دبکه يعني دو شرطي وي دبكي دو مجراي وي دبكي يعني نقو حاشا أمد بلا إنسان هم أقولوا بسري بنا غلطة يعني فقط از حقيقتين مزمان يعني دفرت حقيقتك هي يعني چونكي حسابك تخوستن ها وقت أو إنساني قو بولم إيمان آنية إيمانام بخده هيا وإيمانام رجاء آخرته هيا وأزي رجاء آخرته في حسابي بدم في قدخي ناديني ويا أنا أزنويل برفي قدخي رابي يعني وي بيجي كاكو والله إيرو أف نحقية أف تعدية أف ظلمة أف إنساني قو إيمان بخدا آني بي إيمان بآخرته آني بي قرق القارشي في البرفي ظلم البرفي حقزية بايما كوي هبي يعني يتوقع قو حديثات بيخمبر بيجي قوتات هاي هزات هاي بدستي بقرا وي دستي بشكلنا yani peygamber bejî ne ez dibêjim zulmek hate kirin heqzîk hate kirin hêzeke te hebû quweteke te hebû here wî destê got zulmet kî wî destî bigire û bişkêne de carkî dî zulmê neke yani ew quweta te nebû ew hêza te nebû birayê min hevalê min rihê min canê min mana bê çilo xweda tij dayîkeke ereb daye çilo tij dayîkeke fars daye çilo tij dayîkeke türk daye ez jî dayîkeke kurd dama بچلو مافی ته هی بزمانه ته بزمانه خود پرورده خود ببینه مافی میشی هی خدا مافدای می بهیوی زارزار گومد بیشن لو ها وک ایرو بهیوی زارجاجی گوتن نه قبول کرن مرف دل خدا en azından به خدا جره نه yani اما دنرن ایرو اشخوات yani قالك دوستو هفالد به او سيدا خودش ترازي به ما تبي دنيا كتيا ما هم مهم قو مرف شو جنته ما مهف ترك به چیه مرف عرب به چیه مرف کرد به چیه کرو ادبیجم سنت خوده عادت خوده چیه گو ام هر کس کی بزمانه کی آنینه دنیای ام هر کس کیش داینه کی آنینه فطرتام کرده از کردم از دولمش سوار بوم سلام علیکم بسلام گو مرحبا دای گو چما نخالو دای أنا أرد عردن قرية كردستاني أجي كردم تجي كرديش سببش بوتشي يقول خبراتي لبلي أمور علمنا يقولنا بنرا أو علمان دنا راستا أم الكردن وأم الآخا كردستانينا وأم العردن قرية كردستانينا فترتا ما كردوارتيا دحم متشتدا أو كسيقو فترة خدا فرانديا فترة خدا دائما وقت يقول أم فينا قايل بن أم فينا نعج بين أم فينا إهمال بكن أم فينا بكار نوينن أم في فترة راكن مع عادتك خدا ما سنتك خدا راكر مع علامة أو إشارتك خدا راكر يعني جبوي أواي أو إنساني جو بيجي ولا أز مسلمان أز باورمن من إيمان بخدا بيخمبر آنيا بيشي هر کس کی عردنگریا خدا زمان خدا دروجانه بيك بيني يعني بهفره زمانه فترتا خود دايكا خو بشتغلي ها مخاطبي فهم كرغو نزاني بو نكردا ادبجم يعني بلا غلط نو يفهم كرين يعني تاوي بايما نخن يعني اشتا عرقچيتيت كي حاشا وكغو مسلماني مد بجنا عردنگريا كردستاني فترتا و كردواريا گرك كردوارتي تي دبجي كي في تشتي قد خبكي كي بمانع في تشتي لغورا حقوق اسلام ظلمت كي بايمانيت كي ما كم چابكن سيدا من امبيجن هر يداوي ولا اسلامي مالا يعني حزار و سياسة 400 سال امبيجن 3 سال عول
تواهی نکرمی پی در پی کرده بله. اولا اسلامی قبول کردیه و به زمان خواه وی اولا هنه جیانه اگه ایدو وی اولا هات بزوره پی بدیش بیر کرن پیرا گلک تایبتین اولداریا کو به 1000 سال هاتیه کرنجی جهولی نای را کرن tabii haliyle. بگمان هنده کرنا وی زمانی پیرا جی نه هنده کرنا هنک تایبتین وی اولا کو به 1000 سال دبیا حافظه کو جیرا مایه سیدای می خدا کائنات به دنگه آفراندیا. دوری 3 دقیقه مایه سیده کائنات به دنگه آفراندیا. مثلا دنگه چیه؟ دنگه عردینگری هیا. خدا تعالی مارجی آفراندیا، توپشگی آفراندیا، کیسوجی آفراندیا، خلطجی آفراندیا، مشکجی آفراندیا. جبو چه؟ وقتی یک جوانا کم بانا دنگه عردینگری و جغرافیوی خراب بان یعنی. جبو اف دنگه هفدو تمام که خدا تعالی اف آجاله هانا آفراندنا. زمان جی عینی ها کذا. زمان جی عینی ها کذا. نتوج عینی ها کذا. خدا تعالی آیتا پیروز داد بجه وکرید بجه دبی مون جدا جدا. عشیرت و نتو و قبیله آفراندنا اما بس گون زانبن باشترین و ایگو عملی پیروز عملی باشت که یعنی افجی وقتی گو برا نظمان کردی به یعنی ایرو ام سر خود گرین هر کس کی سر خود گرین او کرده گو لسر زمانه کردی قد خکرنا وینا بوزه وی نشوتی عاجز نبی و ظلم نبینه امت قنعتام دو ایمان بخدای عالمان نانی یعنی چونکی زمانه کردیجی وکه هر زمانی خود تعالی آفراندیا عادتا خدایا فطرتا خدایا سنت الله تا خدایا لسر میگو اسپی راضی بیم از وی بشوپینم به چاوا هاوینی اش گرمای خود پاریزم به چاوا زستانی اش خود سرمایه د پاریزم د آخافتنا خود زی لازم بل سر مفرزا وک فرزا لمیجه فرزا جیانه گو از زمانه خود بپاریزم او کسی گو زمانه خود نه پاریزم معنا ونا رومتا خود نه پاریزه او تدید کرمانجی جید بیجین کرت و کرمانجی سره به غیرت ناچه جنتی سپاس سیده من خودش برازی به جمعت تبا انشاءالله ما پرسی ویجی جمعو و تماشوانان را برسوان و نرخان لگوراک و عقلم تیری کر اگر هبه تشتکی یک گوتنه کی اون دکارم بیجین نبه اون دکارم خاطری خوش تماشوانا بخوازن امیجی برنامه بداوی بکن والله یک گوتنه تنه مگوت یا مثلا وی انسانی گو چوجن پیغمبر گو یک شرط گو دروان نکا گو دروان نکا یعنی از وید بیجم خدا عز و جل لسر راستیه یا حوالبند راستیه کنگی به و راستی بسر کفی ام بخوازن روژا قیامت ام حضورا خدا دا محجوب نبن ام حضورا خدا دا محجوب نبن ام نبن جوا کسی گو بخسرن ده هر تشتی خدا ام راست بن خدا عز و جل موت ما شوانا تفا ما بقرن راستوانا آمین تماشوان هجا جبوی کوه ام تماشا کرن خودش و راضی به مالا و آوا به و حتی جارک ده به برنامه باوری ام و کو ام به هف رابن و بمینن دناوا خیر و خوشی دا ستاره خودی لسر و به اون امانت خودی بن الله أكبر الله أكبر إلا نوحي إليه أنه